I 10 ljudi, ja sam Aki, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Bitch, what? Udario si me, a? Si me ti tu udari, a? 10 ljudi, dobrodošli u novu epizodu, 7. epizodu Minecraft preživljavanja. I danas smo tu ponovo sa Jockom i Štefinilom. Dovoljine. Šta ima? Da obučem svoj armor, samo da... Pošto sam malo go. Ljudi, danas šta ćemo raditi jeste, pošto smo u prošloj epizodi nabavili naše villagere, postali smo zombi doktori. Sad svako ima po 2 villagera i danas će svako napraviti svoj villager breeder ili svoje mesto za parenje villagera. Stefan je već malo krenuo to da pravi, ali nije ništa onako pretjerano uradio. A ja i Oco tek treba da krenemo, tako da mi ćemo to danas da uradimo. I da, također, htio sam da vam pokažem moju dovršenu kuću. Yes, to sam uradio između epizoda, pa sad ću da vam je pokažem kako izgleda. Ok, evo je moja kuća i ona ovako izgleda. Vidite ovaj plafon, mnogo mi se plafon sviđa. To sam kao nešto došao na ideju, tako da izgleda. Zid je od ovog Blackstone-a, bio sam do Bastiona i tamo sam nabavio sam onaj Blackstone. O, frižider! O, vidi pun hrane, vidim. Bogat je ti, a? Okej, hoće to. Ovdje imamo frižider naš, ovako izgleda, mislim naš ovaj frižider naravno. Ovdje imamo hrane, meso, mislim nije to meso, to je roza, salata. To je vegetarijansko meso, ne, to je vegetarijansko meso. Da, ovdje imamo moju listu pesama i ovdje je puštamo. Ovdje imamo vazu moju, ovdje sam držao svoje villagere. Zapravo evo, oni su trenutno tu. Ali njih ćemo danas premestiti na jedno drugo mjesto gdje će oni da se pare. Ok ljudi, proširio sam za još 2 bloka ovo. Sada bi trebao da uradim zidove, tako da trebamo da sklonimo ovo tu. Sad ne znam da li ovaj Blackstone, da li to isto stavim u roze, moram da vidim. Pošto će i ovaj sad tu biti zid roz, tako da... Ma šta me briga, da, bit će i on isto roze boje, tako da... Prvo ću ove zidove unutra, pa ću onda pošto ovdje treba mi staklo, ja mislim da sklonim, da... Pošto želim da stavim ovo roze staklo. Evo ga, ti zidovi sa strane su gotovi. Sad trebamo ovaj zid tu da pretvorimo da stavimo da bude roze. Ovako. Sad, da plafon da mi bude ovako 3 visine, da bude... Pa bit će 3 visine, pa ono, ko da će se lupu u plafon. Ok, gotov je i ovaj zid. Sad treba da sklonim ova svetla i da ih stavim u sredinu. Samo ja nemam pojma koja je ovdje sredina. Ovdje, ovako, pa ovo tu je sredina. Tako da ja ću stavim ovdje jedan, ovdje ću stavim ovako tu jedan i ovdje će jedan da bude, samo trenutno nijem, tako da stavit ću kada nabavim. A mi sada, ajmo ove tu zidove da sklonimo. Ajmo ove zidove tu da sklonimo i da ih stavimo da budu i oni rozni, pa onda se vidim kad to radim. Tu trebamo sada... Šta se dešava? Zašto toliko grmi? Grmi se mi. Bam. Trebalo to skoro završim. Evo ga. Uradio sam i te zidove, samo sad trebam ovdje da stavim da bude spruce. Ovo je centar gdje će se ulaziti. Tako da treba mi... imam jedan konkret, taman ovdje stoji. Treba mi iron vrata. Ali... ne znam kako ću onda da ih ubacim unutra, tako da... Ovo ću morati ovako za sada da ostavim, pa kad oni uđu unutra onda... Tako da, sad trebam samo plafon i onda to je to. Onda će i to da bude roza boja i onda ću samo da unesem krevet unutra. Trebam svetlost, da osvetimo još. I to će biti otprilike to za ovaj villager breeder, a kasnije ćemo isto i u ovoj epizodi da stvorimo jednog malog villagera. Tako što ćemo ih pariti. Ajmo da postavimo ovo. Ovdje tu treba da stoji ovo. Tako da ćemo to tako da uradimo. Sad ovdje popunim skroz. Naravno, morate i da pogrešite par blokova jer ko radi taj greši ta. Pa znate. Evo ja sam opet bio pogrešio pa. Evo, ponovno. Greši koliko hoćeš. Ovako, evo ga, plafonjara. Sad, daj da idem da mi je glowstone. Treba mi glowstone. Evo ga, glowstone. Zaboravio da za villager breeder treba kako se zove. Bedri. Šta mi treba? Bedri. Da, imam bedri. Znam. Pam. Ja kažem bedri. Da, ja ne znam to. Da sam bedri. Sad malo da uzmem. Treba bedri. Evo ga, ja sam završio plafon. Postavio sam ovo
ovo tu. Sad trebam nekako njih da unesem unutra, a meni treba još jedan bod, pošto ne mogu da ih prevezem. Zašto su ovi sada dobili profesiju? Šta si? Fisherman? Fisherman, ano? Aha. Čekaj, ovo mi je... Dobiješ... Aha, dobiješ kuket. Dobro, nisu loši, ali baš ne želim uopšte da imam. Tako da, ajde ti, uđi u ovaj tu boat. Evo taj boat! Moram sada da sklonim sve kukuza, što ja ću da budu... Ovdje ću da budu profesionalci siranje. Ajde, slavim ovaj boat. Kako? Kako? Dobro, skloni. Šta? Koji je problem s ovim manijacima? Zašto ste vi ti koji ne treba da budete? O, što ne branje? Ajde, get in the boat, bitch. Što obaj ulazite u boat? Nemojte mi obaj ulaziti u boat, treba mi jedan samo jedan boat. Evo ga, bam. I sada treba da ga odvezemo ovamo. Ajmo. Okej, evo ga. On je tu i trebamo ovog. Ajde, ulazi mali unutra. Ovo, sad ćete peti decu. Idemo, sad ću imati malog Đuru. Mali Đura. Njima treba... Što njima treba sve? Da, trebam da im krevete sastavim. Da, to sam zaboravio. Ajmo mi da stavimo ovdje lepo vrata. Da im stavimo ovako. Ajmo, moraš ti da se pomeriš, mnogo si debel. Evo ga, sad imamo i ulaz. I... Jao, ljudi, ja sam skoro zaboravio. Ja nisam htjela da mi ovo bude ovaj zid, bre. Ja sam htjela da mi ovo bude staklo, da mogu da ih vidim kako se... Znate ono, pare i te stvari. Ovako, ovako. Htio sam da mi ovo bude... Čekaj da nađem, evo ga. Hoću ovo da mi bude staklo. Tako da, ajmo da postavimo... Ovdje neka bude spruce. Evo ga. Bam, bam, bam. I mislim da će se, ako ih bude više, ako bude 3 villagera na jednom mjestu, da će se i stvarati iron golemi pa mogu malo ono irona da dobijemo njih. Tako da to će biti super. Sad je trebam njima krevete da donesemo. Evo. Donosimo bedove. Ajmo da ih stavimo ovdje. Gdje mi je ovo? Ajmo ovdje da ih stavimo. A, viš, dobio neke particles, vidi bre. Cveto od radosti. Što će biti u zatvoru, mislim, nije to zatvor, to je moja kuća, moja luksuzna kuća i u njoj sam se zaglavio. Okej. Odglavio sam se, ljudi bre. Mnogo sam dobar u ovoj igrici. Evo ga. Imate krevet, imate svetlo, imate vrata, prozor da gledate kako vas ja gledam, kako se vi parite. Tako da, sad samo da vam srušim ovo. Evo ga, ti si izgubio profesiju, tako je. Ne želim da imate te profesije više. Ajde ti izgubi profesiju. Što ne izgubiš profesiju, bre? Maniječe. Ma nema veze. Ajmo da mi njima damo hrane. Mislim da imam carrots tamo pa... mislim da imam carrots ovdje. Otkud ova dva beda ovdje? Mislim da sam ih ja slučajno bacio. Evo ga, imam carrots. Daj mi broj bedove, što to ni da ih bacio. Ovako, sad treba da im bacam ovo. Ajde, gdje ću da vam bacam? Kroz ovo tu, tako. Mislim da im treba najmanje 12 da bi se oni parili, koliko ja znam. Tako da, bacaj tamo, parite se, ajmo. Evo ti ga, pari se. Uživaj u ljubavi. Ajde, što nisi pariš? Evo vam, evo, bacam sve. Evo vam ovdje. Drži. Sve sam ti dao. A sad begam. Zašto ovaj lik ima profesiju? Jel možda zbog smokera, ne razumijem. Zbog ovog? A? Zbog čega? Ok ljudi, ovaj nema više profesiju, ne znam kako sam je izgubio, ovdje tako da super za nas. Ajmo sad im bacamo ovo, izvolite ljudi, parite se, samo, ajde ne. Zašto brate, jedan drugi pari se bre, cigane, evo vam još, evo, znam da ćete, drži. To, ajmo parite se, ajde, ajde ljubav, ajmo peace and love, ajmo love songs. Ok, kupili su sve, sad trebamo da dođemo ovdje čoška, i gledamo. Gledaj se, mislim se ljube, ne, vi nešto to gledate, ne morate, ne ljube se, ovo je još čošak. Oni se ljube, gdje su, evo tamo, ponovno se gledaju, mislim da je ova tunela njim usta pa nas smrdi, pa, znate, evo kreću se, raskinuli su, mnogo smrdi iz usta. Ajmo cigani, parite se, eba. Šta se gledate, 2 veka, aj pari se bre. Ja ne bih gledao svoju 2 veka, je samo ona. Ajmo. Otiš u čošak. Što sad? Ovo je u krevet. Ulazi u krevet. Ne ulazi. Što ti radi bre? Ja sam od komentara sam ovo komentarisanje parenja. Ajde, pari se, evo neću mi dodam moj 5. Ili treba ti izmiš kuće. Aha, može žele mir, može žele peace. Ajmo, dečko ništa. Dečko neću maleko. Ajde, da radiš. Što ti ime danas? Ja luču tu malo ti lošam ovo. O ne, ovo ne više. Ovako, pij vodu. Ajde, gutaj, nakon se ajde. Ja ti ovo. Otu mi recimo. Aha, ja slučaj sam bre. Ajmo, crnčuk, ja ti se svarili. Ajde, brate, što je? Još ne. Evo sve sam vam dao što je, evo sve, pari se, cigaš to jedne, parite se vi, evo nemo što radi naš dobar drugar Stefan, ima kako napredno, pada kiša, naravno pada kiša, gdje si tebi legenda, šta radiš? Vidi ga, šta si, farmer, a ovo ti ništa. A samo, možeš da evo ovdje sam, evo stići, vidiš name tag, ovako, kako da ti dispenser, evo, ne pokupiti vodu, kako da ti dispenser, vrati mi vodu, hvala, kako da dispenser izlazi vodu, da mi ono svoj, Mislim da dispenser ne može da radi. A droplet? Droplet samo, druga stvar. Može droplet to dobiti. Može nešto od sada, Nisam ni carrots, to meni. Pa to vidiš radi.
Onda, a kako može da može biti ciklus? Nije dropper, nešto drugo, ono drugo čudo. Idemo, Ono drugo. adios, amigos, ajmo idemo da Jer vidimo. dispenser to? A Spencer bi jedino to mogu da radi, ako može. Joca, ispod zemlje, potih tu. A ne radi ovo. Joca, ono villager smo. O, ne znam, Gdje se čuva? Snima. no sad. Umorio sam se. Pa neko drugo da došao. Bilo je previše njih, previše si u selu, nigdje u selu više nikad. Previše zombija koji se gledao. A ljudi, beba! Bebe! Nisam ni vidio su se parili, bili tu, držali se ovo za ruke, onako ni ne vidim bebu. Evo je bebe! Gdje si, skačeš tu, šta je bilo? Šta skačeš, alo, čistio sam to, beži. Beži cigančturo mala. Ko te rodio? To, ljudi, idemo. Znači, evo, napravili O, smo- ja sam uspio također, znači sada sam namestio ovo. I očigledno neće koristim dispenser, nego će Ok, samo Joca da... danas ništa nije ostavim. uradio jer je prevozio cijel dan sve villagere i zeznuo se više puta. Ja sam napravio villager breeder, Stefan je napravio villager breeder. Ovo je dovoljno za našu epizodu. Joca je izašao taman. Ljudi, nadam se da se svidao klip. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte mi se na kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!